Reka ngusuhuze wowe ukurikiye Isheja TV1 muri kano kanya. Twizere ko aho muherereye hose mukomeje kugira ibihe byiza, ari nako kandi dukomeza kubibutsa niba uri mushya kuri YouTube channel yacu, kanda subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari w'abakurikira amakuru yacu n'ibiganiro tukugezaho hano kuri Isheja TV1. Njye nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Amakuru rero agezweho niyo nje kugira ngo nkubwire, cyane cyane murabizi ko twibanda ku makuru abari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Amakuru agezweho nuko mu gace ka Kisimba, aya makuru aremeza ko imirwano yatangiye ku munsi w'ejo, aho inyeshyamba za M23 zasakiranye n'abarwanyi ba NDC Ndume iyobowe na General Shimulai Guido. Amakuru rero aremeza ko umutwe wa M23 wafashe Mpeti muri Walikale. Umwe mu bayobozi ba societe civile bo mu gace ka Pinga yatangaje ko inyeshyamba za M23 zirukanye ba Wazalendo babarizwa muri NDC Ndume maze bakamburwa uduce twa Minzenze ndetse na Pinga. Imirwano kandi yakomereje mu gace ka Kamandi gaherereye ruguru ya Vicumbi, aho ni muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Andi makuru ahari nuko imirwano yo mu gace ka Kamandi ngo yo yamaze igihe gito, ariko ubwo turi kubabwira iyi nkuru abakomanda ba M23 bari bayoboye inama y'abaturage mu mwanya ushize. Ikindi nakubwira nuko societe civile ya Kasindi muri teritwari ya Beni ni mu majyaruguru ya Kivu irahamagarira ingabo gukora ibishoboka byose bagahagarika ibitero bya M23 yerekeza mu majyaruguru ya kure y'iyi ntara. Babigarutseho rero nyuma y'uko M23 ifasha agace gakungahaye ku burobyi ka Vicumbi, ni ku nkombe z'ikiyaga cya Edward. Joel Kitausa, uyu ni perezida wa societe civile Ikasindi, yavuze ko ngo mu by'ukuri bahangayikishijwe no gufata ubutaka bunini kwa M23 muri Rucuru, kubera ko ngo bo Ikasindi ngo baturanye na Vicumbi. Avuga ko rero ngo ingabo zigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bitero bihagarare. Yakomeje avuga ko teritwari za Beni ndetse na Rubero kugeza ubu ngo zikomeje kuba ahantu honyine mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru umutwe wa M23 ngo utaragera. Nguko uko bimeze, izo nizo updates naguha zibiri kuvugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tuze gusubira nanone mu mwanya uri imbere, aho ndibuze kuza kuba nkubwira nabwo andi makuru araba agezweho avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nongere nkwibutse wowe udukurikiye muri kano kanya, kanda subscribe niba uri mushyashya kuri YouTube channel yacu ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari w'abadukurikira, ndetse buri uko hagiyeho amakuru mashya cyangwa se ikiganiro ubashe kuba umwe mu babasha guhita babikurikira. Mwakoze cyane kudukurikira. Njye nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyi ukurikiye ni Isheja TV1.